reka twongere tubifurize kugubwa neza guhirwa mu byo mukora byose birumvikana turagarutse nyamuneka ni amakuru agezweho arebana n'umutekano politike na diplomasi. Urugamba rwamaze kuba rufata indi ntera, urugamba rwamaze kuba rukara ku rwego rwo hejuru. Tugiye kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo, byagaragajwe n'amashusho bishyira ku karubanda ihohoterwa rikorerwa abanyamulenge i Kinshasa. Ngira ngo ni amakuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano politike na diplomasi tugiye kuba twinjiramo muri ano masaha, tubapudetinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze, amateka n'inzira y'ubuzima by'umusirikare wigeze kugira izina rikomeye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyamuneka aya nayo turabazaniye, ariko kandi turaza kubabwira yuko ubu tuvugana agahenge kamaze kuboneka nyuma y'imirwano ikomeye cyane yari imaze iminsi ihanganisha impande zombi. Ese ni mu bihe bice bimeze bite? Turaza kubikomozaho. Tuza kubabwira yuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Tshisekedi yakiriye abahuza b'umuryango wa Afurika yunze ubumwe mu rugendo rwo gushyira ku kadomo ibibazo by'umutekano bikomeje kubarizwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byose kuba tubikomozo tubiva imuzi n'imuzingo, ariko kandi nyamuneka turaza kubabwira yuko ubu tuvugana mu bice by'umujyi wa Uvira urugamba rukomeje gufata indi ntera. Ibindi byongeye kuba agateranzamba kanyina wanzamba mu kibaya cya Rusizi muri groupement Mutambala, imirwano yakomeje ikomeza guca ibintu. Turaza kuba tubikomozaho, ariko kandi bya Perezida Tshisekedi se no gusubira i Rwanda byo byaba bihagaze bite? Turaza kubyinjiramo tubive imuzi muzingo. Turaza gukomeza ku makuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano politike na diplomasi, tugende tubapudetinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Muraza kunyemera turebere hamwe amwe mu makuru akomeje kugenda aturuka muri teritwari by'umwihariko ya Walikale. I Walikale hari amakuru menshi arebana n'umutekano politike na diplomasi akomeje kugenda ahaturuka, ariko kandi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakiriye abahuza b'umuryango wa Afurika yunze ubumwe mu rugendo rwo gushakira amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kwa kane tariki ya 29 z'ukwa mbere, Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yakiriye Kinshasa ry'itsinda ry'abahuza b'umuryango wa Afurika yunze ubumwe EU mu rwego rwo gushakira umuti urambye ikibazo cy'umutekano muke umaze imyaka myinshi wibasira uburasirazuba bw'iki gihugu. Iryo tsinda rero rigizwe n'abanyacyubahiro bane bayobowe n'ab'ibihugu byabo mu bihe bitandukanye, birimo na Uhuru Kenyatta wigeze kuba perezida wa Kenya, Olusegun Obasanjo wahoze ari perezida wa Nigeria, ndetse na Catherine Samba Panza wahoze ari perezida wa Repubulika ya Central Afurika, n'uwitwa Saheli Wakazayida wahoze ari perezida wa Ethiopia. Bashinzwe ubutumwa bw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, bakaba intumwa za perezida wa Togo Fuwe Zozimana Kazibagiba washinzwe guhuza ndetse no gukurikirana ibikomeje kubera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uruzinduko ruri ku murongo w'ibikorwa bya diplomasi bikomeje gushyira imbaraga n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe bigamije gushaka ibisubizo birambye, birimo ibiganiro bya politike by'umutekano bwiyunge mu rwego rwo guhosha amakimbirane amaze igihe kinini atuma abaturage babarirwa muri miliyoni bavanwa mu byabo, abandi bagahitanwa n'intambara z'urudaca. Abahuza umuryango wa Afurika yunze ubumwe biteganyijwe ko bazatanga raporo irambuye n'ibitekerezo bifatika mu nama itaha y'uyu muryango, hagamijwe gushyiraho ingamba zifatika zo gukemura ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho imirwano ikomeje kuba umunsi ku munsi. Nubwo imyaka yashize hagiranyijwe n'imishyikirano n'amasezerano atandukanye, uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero bumaze imyaka irenga 20 bubangamiwe n'intambara z'urudaca zishingiye ku myitwarire y'amakimbirane ashingiye ku moko, kurwana imitungo kamere ndetse n'ingaruka z'amakimbirane yo mu karere. Nubwo leta ya Kongo ku bufatanye n'imiryango mpuzamahanga yagiye ishyira mu bikorwa gahunda zitandukanye zo kugarura amahoro, ibibazo byakomeje kuba indi ntera bitewe n'inyungu zinyuranyije n'ibyagendaga bivamo. Nyuma y'ikiganiro rero cyabereye mu biro bya perezida i Kinshasa, habaye ifungura rya nimugoroba rya dene rihuza impande zombi rigamije gukomeza kugurana
kungurana ibitekerezo nyuma y'itsinda ryahise rikomeza urugendo rwabo i Kigali mu Rwanda muri uwo mugoroba nyirizina mu rwego rwo gukomeza ibiganiro n'abandi. Ibikorwa rero byose biragaragaza ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikomeje kuza ku isonga byihutirwa muri Afurika ndetse n'amahirwe yo kwagura amahoro arambye ashingiye cyane cyane ku bufatanye bw'igihugu ndetse n'akarere. Ariko kandi ku rundi ruhande inyuma bituma AFC M23 bikomeza kugenzura ndetse no kwagura ibirindiro byayo hinjira mu duce tw'ingenzi two muri aka karere kazwiho kuba inzira ihuza utu duce dutandukanye. Kugeza ubu rero umwe mu batangabuhamya ndetse umutwe wa AFC M23 uracyakomeje kugenzura Gahungu ndetse n'agace ka Luwo. Iyi mirwano rero yongeye kugaragaza uburemere bw'ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho imitwe myinshi yitwaje intwaro ikomeje guhungabanya umutekano, bigatuma abaturage bashobora kuba bagira ubwoba, bamwe bakava mu byabo bagahunga, abandi bagata ingo zabo by'umwihariko bakigendera. Kugeza ubu rero nta mibare yemejwe y'abahitanwe n'imirwano cyangwa se abakomeretse iratangazwa ku mugaragaro, mu gihe inzego z'umutekano n'imiryango mpuzamahanga bikomeje gukurikirana uko ibintu bihagaze muri ako gace. Aha naho situwasiyo ni hatari ndetse ibintu bikomeje kugenda birushaho kugenda bihindura isura. Nyemera duhite twinjira muri ino nkuru ya Tshisekedi nayo itugezeho aka kanya nyuma y'uruzinduko yagiriye mu mujyi wa Kananga. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ategerejwe i Rwanda muri Angola mu ruzinduko rwa kane mu minsi mike ishize rugamije gukomeza gushyira imbaraga mu gitekerezo cy'imishyikirano iganisha ku mahoro arambye. Amakuru aturuka mu nzego zitandukanye agaragaza ko Perezida Tshisekedi ari mu bihe bikomeye bya diporomasi, aho agenda ahura n'igitutu gikomeye kimusaba kwerekeza inzira y'ibiganiro. Mu nama mpuzamahanga rero yabereye i Davos, abahagarariye Ububiligi bamugaragarije ko kuganira n'impande zose birebaga ari ingenzi kandi byihutirwa. Ubutumwa rero bwasubiwemo no mu biganiro aheruka kujyana na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron i Paris mu Bufaransa. Muri icyo gihe rero indi ntambwe ikomeye yafashwe nuko intumwa z'ihuriro rya AFC M23 ziyobowe na Bertrand Bisimwa ziteganya kuva mu mujyi wa Goma zikerekeza i Doha muri Katari, aho biteganyijwe ko hazabera icyiciro cy'imishyikirano. Nk'uko bitangazwa rero n'amasoko atandukanye yizewe, iyi nshuro ishobora kuba ariyo ya nyuma y'imishyikirano ikomeye igomba gufata ibyemezo by'ingenzi ko hazaza h'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida Tshisekedi ugaragara nk'umaze kugerwaho n'igitutu gikomeye cy'imbere mu gihugu n'icyo mu rwego mpuzamahanga, bivugwa ko yatangiye kugaragaza ubushake bwo kwemera ibyo asabwa na AFC M23, by'umwihariko ingamba zo kubaka icyizere kirimo kurekura imfungwa. Bivugwa yuko rero uru rugendo rwa Tshisekedi Rwanda ndetse n'imishyikirano iteganyijwe i Davos bishobora kuba ari urufunguzo rw'icyerekezo gishya mu gushakira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amahoro n'ituze byari bimaze igihe byifuzwa n'abaturage bayo n'umuryango mpuzamahanga. Ibyo ni bikomeje kugenda by'umwihariko binatangazwa. Nyemerera by'umwihariko rero dukomoze no kuri ino nkuru idasanzwe ku kijyanye n'impunzi. Impunzi nazo ibyazo ariya mu Burundi bikomeje kuba agateranzamba kwa nyina wa Nzamba. Kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa 12 2025, ibihumbi by'abanyekongo bahunze imirwano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeza kwambuka imipaka, by'umwihariko bashaka ubuhungiro mu gihugu cy'u Burundi mu nkambi nyinshi zakiriye impunzi. Rero inkambi ya Busuma iherereye muri komine Ruyigi mu ntara ya Buhumuza niyo igaragaza cyane ubukene n'ikibazo cy'ikiremwa muntu gihari, nk'uko byemezwa rero n'imiryango mpuzamahanga itandukanye irimo UNICEF. Iyi nkambi iri mu bibazo bikomeye by'imibereho n'ubuzima, by'umwihariko bw'abarimo. Mu by'ukuri rero inkambi ya Busuma yashyiriweho kuba ikigo cy'inzibacyuho cyihutirwa, ariko ubu imaze kwakira impunzi zirenga 70.
700. Abenshi rero muri abo bakaba ari abagore n'abana. Ibikorwa remezo rero bihari ntibihagije na gato kuko byagerageje ubushobozi bwabyo mu rwego rukabije, bigatanga imibereho mibi n'ingaruka zikomeye ku buzima bw'abantu. Impunzi rero zibura amacumbi akwiye, ibikoresho by'isuku bihagije, umubare muto w'ubwiherero utera ibyago bikomeye byo kwandura indwara zituruka mu mazi mabi, mu gihe ubucucike bukabije n'ibura ry'amazi byo byamaze kuba agatereranzamba. N'indwara karundura rero zimeze nabi. Nubwo imiryango rero y'ubutabazi ikomeje kugerageza kongera serivisi z'abantu benshi biturutse mu mibereho mibi n'ubuzima butameze neza. Mu rwego rwo guhunga aya makuba rero, hari impunzi zagerageje gusubira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imipaka yari ifunze kandi zirushaho zari zarahawe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR cyangwa leta y'u Burundi. Cyakora abo bose bafashwe n'inzego z'umutekano basubizwa ku ngufu mu nkambi. Ubuhamya bwakusanyijwe muri izi nkambi buragaragaza ko ubuzima burimo inzara, amacumbi adahagije, indwara zugarije ubuzima bw'abantu. Biragaragara yuko ibintu ari bibi cyane. Uko amasaha akomeje kugenda yigira imbere, gisabwa n'imiryango mpuzamahanga. Mu gihe ikibazo cy'impunzi z'abanyekongo rero gikomeje gufata indi ntera, Perezida Evariste Ndayishimiye mu kiganiro yahaye umunyamakuru Harayana Valase Victoria mu ntangiriro z'ukwezi gushize 2026, yasabye leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwemera inshingano zayo no gufungurira abafatanyabikorwa bayo mpuzamahanga mu gutabara. Ashimangira ko Uburundi budafite ubushobozi bwo gukemura bwonyine iki kibazo gikomeye cy'ikiremwa muntu. Ngayo nguko rero, ibyo byose ntibikomeje kugenda bitangazwa, ariko kandi bivugwa ku kijyanye n'impunzi z'abanyekongo yatahutse nyuma y'uko ziriya nyeshyamba zari zafashe icyemezo cyo kuva muri uriya mujyi zigasubira inyuma. Guverineri rero Perusi mu butumwa yahaye abaturage akigera muri Uvira yavuze ko Perezida Tshisekedi yamusabye kubwira abaturage ba leta aho bari hose ko bagiye kwisubiza ibice byose mu 23 yari yarabambuye. Ati hari benshi biciwe hano, abandi bari mu nkambi z'impunzi, ariko umukuru w'igihugu yambwiye ati genda ubwire abaturage vuba aha tuzarwana, nyuma yo kwisubiza Uvira tuzakurikizaho Kamanyura, nyuma yaho dufate Goma ndetse na Bukavu na Bunagana ndetse n'ahandi. Ibi nibyo uwitwa Jean-Jacques Perusi yatangaje. Perusi kandi yamuneyeho kwirinda kwangwa ku mutego w'umwanzi, ahubwo agaragaza ko ngo bafite imbaraga n'ubumwe bwo gukora buri kimwe cyose. Ati nimukagwe mu mutego w'umwanzi, gutera abanyamurenge, kwica abanyamurenge ndetse no kubatoteza. Ibyo ni umukino w'umwanzi. Abandi abasivile, abaroba, abanyamurenge, abashi, abafurero, twese turi abantu duturuka kuri papa umwe ariwe Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Tugomba gukora buri kimwe cyose tukubahana. Uyu mugabo kandi yanasabye abaturage kubwira abanyamurenge ko bahunze umujyi wa Uvira bagomba gutahuka bagasubira mu ngo zabo, ngo kuko nta wazongera kubatoteza. Yijeje kandi by'umwihariko abaturage ko mu gihe cya vuba imipaka ihuza Kinshasa ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izongera gufungurwa. Ibyo ni bimwe mu bikomeje kugenda byibazwaho. Uwitwa Perezida Tshisekedi Tshilombo yamaze kugera i Davos. Nyuma yo kuva i Davos yamaze by'umwihariko kwerekeza mu Bufaransa, aho yagiye guhura n'umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa Emmanuel Macron, nk'uko amakuru y'ingenzi akomeje kugenda aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba nyamuneka byamaze kugenda bigaragara. Aba rero ngo bakaba bagiye kuganira ku kibazo cy'umutekano muke ukomeje kugenda ugaragara ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo akaba aricyo kintu cy'ingenzi gikomeye bagiye kuganira ngo barebereho harimwe. Amakuru rero namaze kwakira ni uko butuvugana ibintu byamaze guhindura isura ndetse
isaha ku isaha ivumbi rishobora kuza gutumuka ku mirongo y'imbere ku rugamba, nyuma y'uko rwose byamaze kugenda bigaragara y'uko nyamuneka ngo icyitwa umutekano muke hano ushobora kuza kuzamba mu masaha ari imbere uko iminota ikomeje kugenda icaho indi ikaza. Perezida rero by'umwihariko Tshisekedi ngo akaba ari mu gihugu rwose cy'Ubufaransa, akaba ari kuganira na mugenzi we wa leta by'umwihariko ya Kongo, ariko kandi ngo ibi byose ngo bikaba biri kuba mu gihe igisirikare cya 23 na FARDC bakomeje kugenda bahangana. Induru n'akababaro ku bwicanyi n'ihohoterwa bikomeje kugenda bigaragara mu mujyi wa Uvira, nubwo hari abayobozi ba M23 bakomeje kugenda batangaza byinshi, FARDC nayo igatangaza byinshi. Umujyi wa Uvira rero winjiye mu mwijima n'akaga n'icuraburindi kuva ku cyumweru ku itariki ya 18 z'ukwa mbere 2026, nyuma y'uko ingabo z'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo AFC M23 zivuye muri uriya mujyi. Amahoro yarategerejwe yahindutse amarira, amaraso ndetse n'ubwoba bukabije. Abaturage bo muri Uvira rero bahisemo kuva mu mujyi, by'umwihariko ibintu bitari byabi cyane kuko ihohoterwa ry'indengakamere ryari rikomeje gukorerwa abasivile, by'umwihariko urubyiruko rutagira kivugira, rukomeje kwibasirwa rero n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi mu gihe kitarenze iminsi mike gusa. By'umwihariko M23 itanze umujyi wa Uvira kugeza aho abantu barenga 25 bamaze kwicwa. Iyi ni imibare itangazwa, abenshi muri aba rero ngo rukaba ari urubyiruko rwarashwe, ni mu gihe kandi rwari rufite inzozi zo kubaho mu mahoro ndetse no kubaka ejo hazaza. Abantu bagera kuri 60 baburiwe irengero, imiryango yabo ikaba iri mu gahinda n'ihungabana rikabije, batazi aho berekejwe. Abantu barenga by'umwihariko 130 barafashwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ibi byose barashinjwa kuba by'umwihariko ngo ari ibyitso bya M23. Aba barimo abayobozi b'imidugudu, imihanda n'utugari, ndetse abo bose bafunzwe kubw'impamvu zitumvikana bigamije rero gusenya imiyoborere rusange ku bikomeje kugenda bigaragara. Ibikorwa rero byateje uburakari n'agahinda gakomeye mu rubyiruko rwa Uvira. Wazalendo rero bafatwaga nk'abavandimwe n'abarinzi b'igihugu, mu guhungabanya ibitero bahisemo guhinduka abicanyi. Ibi rero byamaze kuba bitera ubwoba batari bake. Urubyiruko rero ruragira ruti twasanze muri abo banzi bacu harimo impamvu nyinshi zitandukanye kandi zikomeye. Kuki telefoni z'abaturage zamurwaga ku ngufu hifashishijwe imbunda? Kuki ubuzima bw'umusore cyangwa se inkumi by'umwihariko mu mujyi wa Uvira hano bwateshejwe agaciro ndetse bugateshwa agaciro ku buryo buri hejuru? Uburyo rero bw'ibikorwa bikorwamo bagaragaza ko biteguwe neza, kwambura abaturage bya ruswa, iterabwoba, kwica nta mpamvu. Urubyiruko rero rwari rusanzwe rwarakomerejwe n'intambara imaze imyaka myinshi ndetse n'umutekano muke, none twahindutse igitambo cy'ihohoterwa rikorerwa imbere mu gihugu ridafite inshingiro na gato. Ibiro bya VOA de Sanseva birasaba ko inzego za gisirikare n'iza gisivile mu gusubira mu murongo w'umutekano w'umujyi no gufata ingamba zihamye zo kurinda akajagari kabaye mu bice by'umujyi wa Uvira. Byanasabye kandi kuba imiryango mpuzamahanga itegamiye ku burenganzira bwa muntu ko bahaguruka kugira ngo batangire by'umwihariko ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bigabanyuke bikomeje gukorwa na Wazalendo zitwaje ko zifite imbunda zishobora kwica zikigira babi cyane. Ati amaraso amaze kumeneka ari menshi, amarira yabaye menshi arenze urugero. Urubyiruko rwa Uvira ruravuga ko by'umwihariko ngo rwatunguwe n'ibikorwa by'ubwicanyi bikomeje kugenda biba mu mujyi wa Uvira. Izo ni zimwe mu nkuru zikomeje kugenda zituruka mu mujyi wa Uvira. Ubwo nagira ngo ibintu tubyinjiremo kugira ngo mubanze mwumve ese ibyo Jean-Jacques Pelusi yatangaje byaba ari bimwe mu bishobora kuza gufasha abaturage hano mu mujyi wa Uvira. Abenshi bati ni ikinyoma cyambaye ubusa, abandi bari kuvuga ibyabo. Ati ntihagire umunyamulenge uza gusubira inyuma by'umwihariko ngo yinjire mu mujyi wa Uvira.
kuko nta keza k'igisirikare cy'u Rwanda. Ayo ni amwe mu makuru yose namaze kuba by'umwihariko ngenda negeranya mu buryo navuga ko budasanzwe. Nyemera nkubwira yuko rero guverinoma y'u Rwanda yashimangiye yuko izakomeje gushyira mu bikorwa ingamba z'ubwirinzi n'umutekano mu gihe umutwe w'iterabwoba wa FDLR utarasenwa burundu n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi byatangajwe na ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Madamu Matilda Mukantabana mu kiganiro yagiranye n'abagize ishami rya komite y'inteko nshinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gashinzwe ububanyi n'amahanga mu gukurikirana by'umwihariko ibibera ku mugabane wa Afurika. Mu kiganiro cyabaye tariki ya 22 z'ukwa mbere 2026 ni ku munsi w'ejo, ambasaderi Mukantabana yasobanuye mu buryo burambuye inkomoko ya FDLR, amateka yayo ndetse n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byayiranze mu myaka 31 ishize. Yibukije abadepite by'umwihariko bo mu mwaka w'ibihumbi 2001 Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari by'umwihariko abona byinshi bigiye bitandukanye ndetse abibutsa n'ibyabaye mu myaka igiye itandukanye, byaba mu mwaka w'igihumbi 1994. Yagize ati kugeza